Oh, amat dekat tuh. Oh, amat dekat tuh. Pakai mic, pakai mic. Ah, jangan pulang. Hello, baby. I miss you. What's up, man? Maaf ya, Bu. Kamu ke situ. Ya, Ibu. Tidak. Kamu bisa ngomong maaf. Ya. Domisili mana? Jakarta. Jauh. Aku Jatim. By the way, kok fontnya kok bisa gitu? Apa nggak pusing? Pusing kenapa? Malah kelihatan jelas. Emang ngetik font kayak gini nggak bisa? Ya bisa. Cuman nyaman kayak gini.
话。老板，我接个电话。啊，我先接位哈。是了，你先下去等我。哦。喂，老板。哦，昨晚我们马上下喽。你别笑啊！快拿枪转来嘞！云哥，云哥，快拿枪来！你再不来，我就准备开血了。哎呦我的妈！